साउंड से ओके तारीबा तादबरा अंत मैम नंता है पिरो आई लाइव हुजिक मिनिट मापन तरा थेंगदरे आई सोम द बैटरी याउदबा को द इस खुदुंग चादबा खर सुमायों आई थबक याम चिनबा मैम की पाव बुलौगद्रा आई बिजनेस पु तौगद्रा अदुना आई पर्सनल की ओइबा थबक सु याम चिनबा अदुना खुदुंग चादबा खर मायोक्नरे आई सुम तंगाई फुदना तौबनिको आई तसेंग लाइव का याम तौदना मयाम द शो का तौदना याम द तौगी वाफम आइवन लेतेको मयाम न लान खनगनु हेलो माइक्रोफोन चेक हेलो लाइन से अंत चेक तौजगे माइक्रोफोन आई नुंगाई तबनि खरा माइक्रोफोन सेंगदुं सब नंगी माइक्रोफोन से अंत ओके ताई ताते अंत हाइबिरोबा प्लीज कनानो यिंग से माइक्रोफोन सिंग त याबरे अंतेंगो hello I'm testing my microphone I'm testing microphone hello I microphone test tori adu ya de anta haibiro please sumaina ho tobiro ya gadi yadagana sumai toro yai okay thank you thagachari asigi aigi live hojik program hojare no wo pau khra dum puraga lae ko aduna miyam dadi publish tawba yadaba pau khra su leire aduna tawbu kuki militancy punna kunga manga keno hoi ki makhada linkhatpa masi pau si sum koi da sum lik oina padagi yorpani upload tawdi nungai roi pau di lae ko aduna masi मोइना तौरमिसे हंदकसी इंडिया मनुंग की नतबा मपान की इन्फ्लुएंस याम यावेबको केनो से कोई किसी की नते सो मपान गिनी बर्मा गिनी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैबनी को यारे को गंभीर सरंग टेम थैंक यू सो मच अदु आई हाइगे अदुना ओजिक आइना कयाम कुपना पिरे को मोय मयक से अदना अकोई की पोत दी अपलोड तौदे नुंगाई रोय मदुना पोत मोय की अरोल थुप होजिक लोइने एवरीथिंग कोई फंगे अदना ngosai कुकी सिंग न मोयने कई कई तौरंगे हाबदो होजिक कोई डॉक्यूमेंट सिदा की लोइ खंगे को आइगोन डॉक्यूमेंट दु योरे अदुना डॉक्यूमेंट दु आइगोन दो होजिक योराबनिना अपलोड तौबा नुंगाई हिरोइन हाइको अदना अपलोड तौबदि खितंग खुदोंग सादब लई अदना आइस मोइसि कमाइ तौ क्राइदि कमाइ तौ न ऑर्गेनाइजेशन तौरि ग मोइ ngसगी ऑर्गेनाइजेशन मयाम सि कनाइ मखादा तौरिनो हाइ मतम केनो की मखादा तौबो ओरमेको एनीवे तौसन तौनु तौसन लेट देम डू व्हाटएवर दे लाइक अखोइ जु ओ लेन शर्मा आइकी लाइफ लापिबगी थैंक यू अदो ngसि दि मी दु खर याम हनजे मी याम दगदि बिचु लाइते आई वारु बखरा हाइगदबसु हाइनिंगदे मी सि खर याम हनजे शेयर याम तौ कसु काइदे अदबु हौजिक तौरिसि अइना ngasi aigi post yam yengde aina thagale post yam analysis ngakni angle ohum pibane bako ministry of home affairs na dna test tawba natraga koi postmortem tawbado adugi poto thingjel idu karigino habu mosi maram ani ohum lerame bako maram ani hum duni kwaiding maru oina nei dorse मोइना सिगी पोस्टमार्टम की तांग से अदुब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फंगे लोइख्रे होजिक लोइख्रे असि भागसांग मोइ अहिंग संगबगी वीडियो उरे अहिंग संग लई को असुके मनि मोइना कीरिसे डीएनए टेस्ट तौब यारोय गानन आइगी वीडियो दसु यावबनि को करिगिनो है मतमदा तारा अमना बर्मिस ओरंबा अदिगा अमना बांग्लादेशी ओरंबा को याम इकाइनिंगाइ नेबसे अदुना अखोगी ओजा खुरमजरी तारामना उक्सरी आई लाक्सरी यंबा रोजर कोइगी नुंगाइटेम नाम नुंगाइजै अदुना कोइगी हुजिक अखोइना मसि कैनोम खक नैनबा या हंदकी मतंग इंडिया जे खरा इकाइनिंगाइदि ओइरानी मामदि कैनो हबु गवर्नर ना पीबो रिपोर्ट ता कोइगी सोमदा लान थोए हबसि गवर्नर की रिपोर्ट अमदि सोइलेरमगनि को अखोइगी मोरो आर्टिकल 355 पुसना मोस्ट पुसना द्रो आई मदुगी ने तोंगान बामा थमसे अद रिपोर्ट आई सोइदना पिरमगनि है गवर्नर पिरमगनि हाबगी आई थाजब लैबको असोमदगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना होम डिपार्टमेंट ग डक इंटरवेन तौर इसे डक तौगा तक थाजलब रेड जोन ग डक लाउथोगा अदिगी बफर जोन ग सी कंट्री में मनुंगददी बफर जोन लाउथनदि कंट्री में अतोप इंटरनेशनल की थाकत लान तौन मतमददी बफर जोन सेमनेयबो
lan chang na ba ya da ba ma gi area am khalai ne ba du buffer zone ko buffer zone do koi lan mi jing ne khang mani buffer zone habasi state amagi manung da semjalak ba si illegal oi ada law si amta mayam si nai ne dra ba kai no buffer zone ga na tok phasi ai koi manipur ta ri ai amta ta de ko ai su lai si phanam pare phanam na law si phak phak ta yeng bani masi ai koi na article 352 daina 360 bao se emergency provision ni mayam khangbiro ko diawre ko aina masi maning amang khoi ai amuktang ontho ga ai capture ke camera ki khudong sa da lei kani haibadi sida emergency provision si light ani thage ko emergency provision si kamai to ki bo sida leire ko mayek senga leire kogi sida 17 chapter da emergency provision habam leire masida kai lege habu article 300 sida 52 daina 360 bo ni ko leire se hojik leire si emergency provision ai oibra na khalli yam kan khalli sida yauri bo ko sida mayam ai usarake si phagi to boya bo poti natrabani ko si phagi to boya bo poti natrabani mam di kaino bu posi kaino ma leiri bo ko kaino mai tum ngasagi kaino ma leiri sida te hai jage mam di sida yauri ngasi tawri bo posi mayam se postmortem da phangi bo report sida leire to mayam angta ai uchage the union can also act in matters of external aggression or internal disturbance under Article 355. Sida yaujaramme. Ay amakazu mayam da remind tawjage sida yaujaramme habako external aggression na kaino internal disturbance na kaino masida yaujaramme habako sida yong ay hayge. The union can also act in matters of act in the mai mathau du phatana pangthok pa yabdu ni ko act in press ni se act in matters of external aggression or internal disturbance lairama matam da center na khut thingjan gane ba ko hojik kari maram gi damakta center na khut thingja laino haibagi matang sida mayam khatang naina si legal point of view se khoi naina da sunga ya da bani akoi na polong law bana di yaroi ko mayam ai haise the amka su page the union can also act in matters of kari karma wafam da center na khut thingjan ba yai hariba external aggression state amagi manung de external aggression la aba country magi manung do ko adagi internal disturbance la aba internal disturbance kuki nai koi de yumai tharaga nupi ngang ot nai raga sumaina mai tharaga talakpodo yumai do tharaga to sa san tan dong talakpodo internal disturbance koi ko adugi akana ga makada under article 355 ki makada ko that is without imposing PR habani president rule habani si yaurse mayam si dum yeng biro dum mayek seng uramani without imposing PR habani ko PR thamga chamani do without imposing PR di PR lakhragana article 356 laktoiba adi government si dissolve tawrani ko adi ta di masagi maita gibu article 355 can stand on its own also union government can issue certain directions under article 256 257 and 363 habani masida cheng hawai kai kai yen bagi aduga masida ana layeng sangki adi emergency kai kai bot yauri sida ko sida haiba article singsi konjalise man konjalise article 355 ne kolise 256 ne 257 ne 363 ne masida layeba ko aruna ngasai ko mata go sida magi sida koi gi kano sim lairi sida article 356 orgadi government si dissolve togadam ni haiga na sida yauri ko adaga government si masai gi sida koi gi 355 sida si laire duga karma 356 orgadi 356 orgadi matanda government si di dum tu gane ba ko sida loine yaure tun aine ta pa haijen banate under the proclamation under article 356 under the proclamation of under the proclamation of under amuk page ko khitang under the proclamation of under the proclamation under
the proclamation under Article 356, the powers of the State Assembly may become exercisable by or on the authority of Parliament. The State Assembly may be dissolved or kept under suspended animation haibani ko sida lairisi kaigino hai matamda mayam ai gi kano dong laksage adigi khoi gi sida lairise kaigino hamda article 3 amakatni senarise mayam ju khar khangse ko article 356 haragadi direct president rule lae ko aduga 355 oragadi khoi emergency oraga su khoi kaimta mayam di khangdaba aduga lengak sidi khoi mangam san mandaba khoi leng otpa ngamdaba khoji torisi adunga thawong sina takpadi article 355 chatnara madra haibagi chingnabadu leire haibani masi aina haibanate ko masi ojabi mologumba khaidem pawung mani hoigumna haibani masi aingondong tainera kani government sina tainera pasu yaroi mamdi side like to lerambadu haibani adi tardi si प्रतिमानंग की खतंग को सोमदा अरुबम कोट पोट म खकनै नरी सी पोसे आई टेम्पो से हनग्रनी को अन सी आई कनो म हाइजगे होजि करी मरम की दमक तो जरा 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 हेत तक तो चले इनो सेंटर ने तो आर्मी में आम थाजल लगा हिंग देक थाजल लगा लान की टाइप तौरी सी करी किनो है मतमदा मसी अखोइना चिंगनबनी पब्लिक ना सुल चिंगनरे अदुगा सोशल मीडिया तो अतई थागनरे आर्टिकल 355 चटना रब चटना देबरा से गवर्नमेंट सिना लाइन क्लीन म ओइना पीब ngamdaba मसीगी मरम करी किनो तो खंगद्रे अदुगा तबदबु आर्टिकल 355 का 56 का अनि सि दिग खदन खेनरी से अम्मा नंबर में 355 सिदा अम्मा तिन जनबदा गवर्नमेंट सि टूरे दम डिजॉल्व तौरनी अदु गवर्नमेंट सि डिजॉल्व तौरने बको मंदी असेंबली की पावर से प्रेसिडेंट पाई रहने बको सेंट्रल गवर्नमेंट पाई रहने बा असेंबली की पावर हाने लेरम एमएलए सिंग लेरम दो मोइदे पूरा चुपचाप पूरा केले मोइ केलनी अदुगा ngasa madagi bo sida leise akhoi sida mana ngasai kano piri se kaino bo kai lere oh sida so na koi kari ba the State Assembly may be dissolved or kept under suspended animation have a problem live. Pramway suspended animation garagadi loirabni. Karikuma pai power later. Adugo election of Totaba. Matam do election to the Bogidi Kanona governor ng Chawe. Ko. Aduga speaker to Matokar Torkani, speaker to Mawan Power Kara Pirakaniko, Adu Musagi, Baum Kurumjari, Kana Abinis Miranko. Adu Tardi Hosi Quina, Mashi Aina Hibernateko. See the Yauriva. External aggression neba kuki laloba barmagi kuki laloba tara adigi Bangladesh til changpa kuki tara ama migi atopa country yum da changlaga lan tawrga lan pham da mathwai ga thadan tormise that is called external aggression. Let me give you the proof. Mashig vital kanu duniko information duni any picture is mayamda yamna lu po ne ko ai sigi pose atai dei angta naina haigum si sigi pose angta ngasi nungdang se naina se aina khangba khai mayam da haije ke question hangbiro please ask me any question whatever you like. I am ready to answer. Masi mayam gi damuk ai life se ai gi nateba mayam da khangda mayam ma yauri bako masida loine mi khudi mak Indian constitution pa bana te do law ne to kodong akoi gi sai chin da hapa ka nungsin wat pada kadang law language ne si irisinche damna legal gi migi America karong to chalaga biarista tamuraba nipa Dr. Bhimrao Ambedkar ne irakba English che kadang migi England da naigai nairaga lak India da laga nata da nairako po ne ko confirm oire adoidi Burma gi tense si confirm oire gani tawri se masi Ministry of Home Affairs yore aitari yamba mioi tara do Burmese ko mine haiba se confirm oiba yes oire se confirm oire gani haire se adudi external aggression laire basi India government su yabiro haiba ko aitari ngasagi it is my humble request to the government of India. As a journalist, as an editor, it is my humble request to the government of India. Yes, please make a concern
with me. Because of that, that is, okay, the disease who had been let down in the battlefield of Borobekra. Yes, while yes, they were killed in the encounter. Yes, they were killed. Yes, while they are attacking to the yes local people. That is this yes local people of Borobekra, mighty people. Yes, laments. All were lament. Yes, okay. Yes, they came forward to attack, to burn down the houses of who belong to the mighty community. Yes, okay. In the encounter by the security forces, especially by the CRPF Jawans. Yes, okay. 11 people, 11 cookie terrorists, okay, came from Burma. Okay, yes, they came from Burma, and 10 from Burma, Myanmar, and one from Bangladesh cookie. Okay, and yes, recently they were confirmed by the result of the DNA test. Okay, DNA test. That is why it is extremely confirmed that external aggression is proof that. Yes, okay. As per Article 355, here is mentioned. Let me yes remind you once again. Okay, the union can also act in matters of external aggression or internal disturbance. Under Article 355. That is without imposing president rule. That is, let me remind you once again. That is why yes, it is highly necessary to action. Okay, highly necessary to be taken stringent action against the foreign terrorists. Okay, adudi aina haiba English se yaramani mayam yaramani ko law si constitution gi matung na aina hairak pane ba general se moina editor moina ai go su angau bo sira kono India government su army la su ai ngang na ni amala su ngang na ni adum thengna ta bani ko mamdi sidi yawram si article sidi yawram basi aina khalle ba ko masi proof amtang leire magadi proof leire hujikti akoi moigi CRPF ki natre moigi Assam police na haire oi si noi chal on moi tan gi ba kon noi si kanun Manipur nate ne se. This is not Manipur, this is Assam. You can't do anything whatever you like. Noi na sida noi na pugera pi gadra kanan ma ngadu mari yam tong nei ba ko aduna si kainu khita pa hodre ai si pa ba ta khra yaw re ko waru ya de ko si kana no ma sida ai kana ma yam phajabam I re ko adu phaki ba ohum si matang si kitang tapna nei ne se adu di secondary ohen se ko machi root causes we are going to discuss about the root causes habane external aggression si kadi no bse mayam khang da bsing se external aggression si foreign people laga foreign dagi atop country di India gi insider na taba atop outsider India gi wang model leiba country dagi changa ga foreign visa passport amata yaudana loan changa ga landar ga Manipur da lan tho laga aduda moisi lai sina ibdo pakhang basina prupira le ne bandak se makosi DNA test so kana foreigner moisi loina foreigner tarama thoi mak foreigner ohen bai se alidar kayam le mani si foreigner sida kayam le ramada ge Susanpur da kayam le ramada ge ba adu loin chakhar ga foreigner kayam le ramada ge ba cookie mathanda na di singa moi haba khane ki cookie mathanda na dinga moi da bani na moi ja kanai kai na panglang la ya u wa tor ga lamui khong modong na khong na raga pot mayam si yoruk pane ko adu ita di pot mayam si hoi la e adu ita di ngasagi aduna ai kaino ma si ai somda ma pa hodre ko yam phajaba ma ai gi kano si yam nungai te ko asi yadre chen gre sorry kana no ma ai comment phatama I rabani ai somda kana na si disturb to birakta na ba aina kaino pa thoing de koi comment si yari ga di pirakano if you don't want to join with me please get out chuklo ba si soi ba ya ba ponate aina pari pose soi ba ya ba nati
खचकटंग सोयबदा ऐसे बिना कादोइनी फरक तादोइनी मामदी कइनोबु खुमन को नौटिन कोंग ट्राइबल द यूनिफॉर्म लो चनदे मसीदी चनदबा यारोय मिटिस माय logical argument kadabugino they are also kogi kare haitare what can I say that is bona fide they are also bona fide citizen of India they are confirmed that they are also bona fide citizen of India ko all tribal people tribal ni haidana makoi schedule tribe ni haidana recognize tawkraba singse makoi si bona fide citizen of India oibanina karigi moida uniform law satnaroi dorino why not ko gazette thokre satnade adune si satnadab sunga yaroi aduda moina ngas kaimbu leiwai masida aina hajarina nangi do kitang marai oina tawre no nate adu nate aingone gi nangne na khangba nate ko adu dar sida harise external aggression internal disturbance haibani pot anis ne nainari si aduga mariam ta leinade internal disturbance na kukising na thole hanagi ogera konagi lakbo ogera moi si leira men khalasi internal disturbance yum mai kha thar ga tan thone budo internal disturbance kawe logi matung ina ai hai budi ko masing ka naina bi ko internal disturbance si kari bu kawe aduga external aggression abudi foreign country de changsil aga mi gi lamam da changsil aga okhai thingai da toraba ko maside kono kanan toraba adu tadi masi external aggression kawe hai bani da adu tadi moi punishment phangoi da maram lebra masida tribal oiba oidaba madlo uniform law chanaba chanadaba ka mari amta leina de law breakers moi ji kaseng illegal oiba immigrants su oire aduga moi sida la aga mihat mipun chathari ne crime chathari ne ba they committed a horrible crime war crime they have been committed they have yes war crime they have committed war crime okay by kidnapping women and children si war crime ni aduna hujiki moi taraga moi tari sidla age ba moi taruk sida la age makoi si war crime satnabagi pot ne ba ko ani ni chana si amana mi gi country ni changlaga lan tawrubagi crime ama yam chawba crime ni ko adiki amana mi gi angang kashul khangjada ba nupi angang phabagi UNICEF yawaya ba pot hoy ko UNICEF yawaya ba UN yawaya ba war crime mayok na ba si jam lo ne war da ne nupi ngang phabe ade Bikram ekpam okay I like to lo have ne I cover han ot ko I reference yawdradi pangtok to waya da bani da ai khoi ngang si reference yaw ngang bane ko reference yaw ngang bane mai si kari no hantak ti sunu he nungai te ai mai se ai ang to mai pusana ba tawge sida lei se kana no have ba tam da bayam adum khang mani ko or constitution ko an introduction to India's constitution and the constitutional law have ni sida yaw se ko ai like se khadi mo le mamdi ai phajana tham da bagi mayai de lei se kana no Dr. Bhim Rao Ambedkar mase barrister ne man to si England chalaga nai khai ro English ju kana lawa makhon thokpa English e adu ngamna ba pakhai ne ko ju ko haibo hito bai tor ga pari ni masida kari hai no na ko ai mingon hangdab ji kai ba madun ai dictionary pha ga Google de yeng pari ni ko mamdi kaino bo sid lei se aduna sigina cover ni sida leire ai amuka ju ka ai utke mayam yengau to yaw ga ju masi India government na Manipur government su yeng baya gani sida yaw bani sigi like se page si mai like to di tongan liko sida ai gi da di page number 304 yaw re sida ko sida emergency provision ki manung da yaw bani emergency constitution da par hango kan da emergency provision la na yaw gani emergency provision ki manung da loina leiba nga kani hojik emergency provision ni oye lan tho bani na emergency provision si masana dum ojeram mani ko mamdi kaino bu moina phanam na chela ga su yaroi ba mamdi mi state government ge aya yawdram army ge pangtha thajalakpa adegi pangdaw tobu ya banate adu tari emergency provision si masi chatnare masi oja khaide mani pabung mani ga oja bimol ga na hai gi bdegi ai ko to bani ko mamdi moina chatara si yadre haidana to mayam de adu tari se emergency provision gi chapter 17 the yawriba article 300
352 daina 360 fo se emergency provision ni sigi manung dani aina ngasai pajari na sidi yaure to sida noina phajana noi screenshot lo kisu lo the union can also act in matters of external aggression habam yaure sida widi kanoda se sidi yaure se ko inverted comma ki manung chana sidi yaure se ya maroi ba point tawraga external aggression habama sidi yaure sigi term se mayam khangna bhona biyo ko external aggression habani or internal disturbance habani yaure se ai kana si camera ngai ti internal disturbance under article 355 habani moina sanade asu yaroi ba sida yawjaramme ba sanade absu sunga yaroi ba yare ko ai haise se aduga sida mu akoina karigino aduga article 355 ka 56 ka kari kenai ha matamda 55 sidi chumnagi aina ngasai haijagre that is article 350 without imposing president rule habani ko president rule thamdana center na lengakpa article book kari kawi 355 article 355 masi kitang di kan complicate kanu leibani ko adu tardi si adu tardi moina phanayam na tawdi herga su sidi siki kanu like matung ina harpani ko mamdi karam matamda external aggression di leire ba proof to ngasi pire ba ngarang sida pire ba ko agi masi kari moi gi doctor sing na confirm tawrabane ba ko DNA test to matamda masi Silchar medical hospital da ko aduna masi ma leire aduga sigma naina je de mayam se suga yaroi ba sigma naina je de nakok to de like to phajana tamhudramina ai si phagi dawne ko suklubo post mayam se asagi sum to hudramina koi kare hai tare koi talle ba ai wang de ba si phaktok ning de ba suk maman yam grbo like se phagi tan bu di chum de ko adu sigma khangdra di ai koi ngang ba khak ta ga da ba talle ba like su yeng ge ra lo yong thokre thu do ro du di phagi kha toge chun ju khathi ge karino mamam di kaino bu ai si masi si tanja ji ngai ri ne ko like si phaktok ke ngai se karino bu sida under the proclamation under article 356 the powers of the state legislature may become exercisable by or on the authority of parliament habadi article 356 orgadi state ki assembly ki legislature ki power do kanana paisan grani habadu authority parliament ki authority ne pai grani habani ko che moina power do paisan grani habani the state assembly may be dissolved habani muthat pai dissolved or kept under suspended animation habani yare ko tai tu yenge zo hai thungau ba kanano aduga prawang siengre adudi phagi ta banatra asidi asumaina aikoida asugamna like pajari ba adagi kanosing adudi noina adumaina phagi ta gado oitati ai sabthu haige noi amana don't come here again adugumba noi phagi sanaba sing ko nang bikram ga haiba kanodudi noi la anu noi kam haige ba kam khange ba noi ngone yen la yen hai bro kari nu ne tagadam ne mun tagadam ne noina like to ulo ga na haraga ai su ulle aduga nang sa de leramdre adugum batawno ko nainari se ngasi nung dang se atopa ai comment am tin chuai pa de mam de kaino bu aina masi college lecture am nang wangang en disap to bu se mic chai bane ko admai tawna ai su ai gi topic se ai gi ngasi nung dang kari topic to zige na khana ba kan se ai man khala kan da si khajik ngang ba soi matam da ai di kayam kano to penalty lai khangbra ngang ba soi ba ya da bane ba manipur se ai ngon nei hen ba expert legal expert mayam lai bane ba pabung mani ne khangi do adugi sama da kun bo khangja da bani pa ne ba ai se moina professional ne na adu ai na journalist ni na ai su nei di nei nei yamna sida yawul ba sing si khoi english pa ba thokpani na sida kari hai no se khoi khang bane ba kari se to se mo ai je nai ba ho de ba ba o phom le to ri bo
ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯠꯁꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥ ꯑꯣꯔꯤꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯦꯌꯦ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯛꯄꯤꯔꯣ Welcome back. Lupa kun pibe sing am logre at ai ji mayam gi tolge nahan jo obo chengi do ain taw jung angang obo do aina senge bera ni ne ai katai ma pa do wo de si ma pa ni mo ne si ma pa ni mo ne bako gari theng kai na rai ma pa da a phajana tawbiro phajana taw obo jang wa bani akhoi ju gari tong ya de o ya do hujik ti khatang phare obo as aina ga flight tong obo ho Air hostess mayam to faza wabni ko ha wing pai khalak do ob jam wab tu o fajarang ta mabuk ko to pai ga nam da biyo natraga sida ai gi nga tang pham gi mamalo sida phamam leibne mai ju ngale yang wa asnoi ni khang da tari ne ob jam wabni ko yam nungai draga dine sida nga tang phamalo sida la sida koi phampham leye su tu pani he ai se tempo ko loi halle ko aduna kaino ni akhogi legal to khan na se ko law chatna balam ne balam dam se moine chatna de har ko su yaroi ko Indian constitution je a chatna de na law thok pata BJP government na akoi constitution je akoi chatna roi su masi chatna roi law ta ba ko adu da di hojik kari no manipur miyam se ka ngau na ba khar lei ri ba kari no to si bo na army jupang lambi ga thachan na tori mayam se to kanam chat pa yaroi si lambi si thinge si kanam chang ba yaroi ga na gas pat tak phijali do karamba article makha do an do male aduna koi kitang kitang haibada koi adum wakhal tanaji agi life se ngasai ge mi kha yengami ado karan turan he to mi si changa ba ko adum thugai ba machum chaba kangbu sini kwai de ge chongni je ina machum chaba kangbu si moi aron bu je haidor ko hai pot ne ba do masi haidor ko no hayu nando ai de haidok po haidok to bo na te ba ko mam di kai no bu pot sing si si oire hai ba do ai di mayam da present to wa da ne ba ko ai di external aggression si karino internal disturbance is karino internal disturbance di ai khu gi huji lan tho idana ha masi internal disturbance ko robni ko marwai ni ko kina horpadagi maitai su khut halle adu maina nga sagi ko grang ko kap khai na tongnari mem se internal disturbance lai aduna ni kanu nang na tampak ka tawro adu sing sina aina purge gana sum mayam ju sumai sum tongnari do masi dagi ne ko aduna hojik external aggression gi mayek laraba khudam changdam active evidence proof abo pire ko kanogi doctor na akoi gi kareba koi silchar gi medical koi college gi mogi doctor gaina confirm to re ko masi refugee ni moji adai lakpani adai selakpa kampuni aduna karino to ribo tangjebu lakada moina mi ga hatna ko masi diljo hat ka dam sigu mayam ji mafam marang khangdo mayam je ko aina hal hat che no lorin thang se no lorin ko ano el tha ba ano lorin ngrang lorin tang tang mane si di pharak ta ni si ju si khai ba ha nei si leire thang makhlo humri tham mangar kan tham mam di kai no bu ai koi mai ti di thang da hina ba kang bu ne ba ko thang ta da hina ba kang bu ni na
nongmai si di lai ngam pote ai jam dai nang ba nongmai su bim ti pai ning ye kari ba kanu do akoi gi kari ba cartridge to ti pai ning ye ko mi phanam ti tat kane ai ni cartridge ka pai ra di o lam hen ba kanam tang ngam cartridge si lai ngam de ni hoji ki 1 lakh ka ta ba cartridge la e Roger tau ta ni phagi tau ni da mi te maram cha da yan ya pote ai gi live attempt tau ra ba adu di hingro he adu ne sidi phajab ne he ko wang khai de lai re ni wang khai de lai re ni ko maton ga chu contact tau ko l tha bane to l tha bane l ji kari hai no di khangre ana sidi phajab ne ko phajab ne masa yam ti phajab ne CLN bay ko ai nga si su pram khet le ko kari mai temper handaba ne ais masidi aduna masi su CLN bay abani ko adu ai masidi ai angang kai ne pahendre masi pose nahan angang makut pa kak khibdagi ai na tonu sim di pairo no na si pahendre maton ni thudi beto nan machine in jeluina chongning ya ko ana yes rambo mo ni to rambo ai ju rambo de copy to ri ne ko ai graba copy to rambo de copy to ne then phasin phagi saru ne it is a part of joke ko ngasagi mrane rambo gi lifestyle ne kaino si to si to tam ne kaino ha ai nak thang ta ma kana no ko pan chong na dram si to ro ma no ta pa ka ka bya bote da I de hoi eke na bra haida la ga di ko hoi ai tat khiya yu ko adu mai mnak ta chong jin ba bu di ai nang ni he ha si pai chong jin ba de ma khori ma par to no ai na di ha ni nung dang na di ko mangam pote moina I de lan kem hai bani na koi di bi ngi sari sara ta to la ni mai ti de bu moina khalli rai bani ga na adu na bu lan matam si de lambi maya si de open challenge law nang law anybody open challenge law ngami ni kaino ha aina lalu de ha ai kanam ta lalu de ai gek na bus laite ba ko hoi mama ngai da de ai gek na ba khal lenami adubu aina mi phuna chaina ba yam tawri ngai matam de leirame ba ko adu hojikti matu kaung thok na re mama ngai wa phum de angan ha oi ngai gi pakphu phuna ba pangyan yan na ba pangthu to na ba rim sa tham khaim ba leina ba matam leiki ko aduna adudi ekoina sum kanoma mari na badagi songna badagi to khanaba ne ko aduna adugumududi lapna thamgre hojikti aigi common enemies laitare ko laitare aduna aigi yekna basu kana su oibige khanganu phagi farang tawganu ko aduna masi aikoi aigi life sti pura hard life ni nomogi masidi mathaka makha kumna wona bada ai ai ngasi gi makada sum kumdriba makada sum kumdriba ko sakchi da thinkaleba ko ai mu kumdoi ni ngatang lowning ai dukan de kayam lupa la ama posna ta bal lising tara kun gi posna ta sumne lipa lising ama ni gi pot ka sum yan jaba da lowni kalaga di lowjau na huran jauna ha kadu doinu sida ai wona di ai free ni ai ne ka ju mi pot lam ko taw do mina ai pot mi tham me panda adam halapta kem to amdi ko adu aina aigi lifestyle se khato ngale aina ngasi life si pajari ni ai ngasi nudang se ai masi chapter sim ta inai nage khangdaba mayam se angtang de khangan jage na ko kel ai ta ching life si pai ba adu external aggression haibam mina india government si masi khangbi wa ai ngasai english sajare ko india government si external aggression na masi de yaujer ma se external aggression gi saruk ne tawri se mana external aggression leire habsidi home minister masana su han high grabani honorable home minister masana su high grabani hana loy haina gre external aggression leire habsimadi high grabani na hojiti proof leire bani na necessary action de lokhat piro habani mai te sum nongmai moton onjalaga sum onjal sum leire ba mai te nongmai sum onjal leire di yararoi haba anuna epicenter oiriba lanji epicenter oiriba Suchanpur da nongmai maton je angtang onjan biraga din nungai nin khale ko adubu ngasi aina pot amakak paire masi leak oinarakpani ko intelligence ki wafamni madu leak oinarakpadagi aisu aigona pot tu yore hoji ko kem krai kai de mogi kem krai kai de lei aduga mi kaya lei karamba group no kanana linkhatpano adu moi amakhatang haidoke 25 lei group se kanagi makada keno gi makada keno karai da linkali a chi agano Burma da a Burma da gi sida pura aga tawba ya action tawba ya bra ba si ya da ba
ko India government na India government na han dei khangaba ko po ni da ton tau gyong torim ni aduni khwai dei chong ni je tau yaw na khoi mai tei ji loi silage genocide tau ge na khan ba tar ga di third world war se mai tei de ge hor pa su ya ko ikoi si da mi di si gani akoi na puya da yaw le na me kangla da mai bul ta gani ko kangla mamang da ngakha sangbai mai do kani ko aduga mayang kwakai kanoda power akogi tongzai marinda power pai gini habani mayang kwakai pai gini haba mayang kwaksina min tawrisidi mayang businessman mayam si oidoi ko mamdi kainobu moidi sibana ba kiban moidi ski ganeba mamdi iho achom lak matam da lan thong matam sida moidi mathwai hingna ba paisa mayam dudi moi siradi kanana andau doi ba duna moi property kaim khaloi ko moidi bank to paisa do tai hap khrabani na paisa doi hap chal lai thabani na moidi mathwai hingna chen gine ba ko tungdang misal manga tok tung kapsulak pada kukin kapsulak pada salak sadoi jani ko imphal manung je ha maki se meba govinda gi darshan ga chatliba ayuk ta chatlima yam je salla ta doini ko salla ta doini masi gi posit ta tar bane bo koina masi tau ganu tau na hari se ado aina sungarang appeal yam tawuduni BJP government da ai appeal tawjari civil war invite to biganu aduga maitei se kanna hona biu maitei sina laughri ba thaudang mayam se ko amukta di ningjing biu akoi chupan pandraju ai ichan Mirabai se Olympic ta world ge kwai de chobo sana bung Olympic ta silver ni lo ri gold de am khatang haidaraga kanu ga nataba ko bronze ga nataba silver lo khai ri mi ha Japan gi Olympic ta ko Tokyo Olympic ta adu ta di yungo koi gi layam lai re India gi represent urba sa jinku de horaga ai sanpi bu tambiramba hojti lai khidraba Asian gold medalist oina laigreba ko ha laigre mayam laigreba Asian game da Commonwealth game da adagi medal logiba adagi mayam laigreba culture gi matang da film gi matang da ekoi da yamna perfect oiba resourceful oiba mi ko yamna human resource da kadak lawa mayam laigreba Cookie gi misang da sumsang kini rozom nungai tingi nungai ri nang se ai di pathok jabani ko ai ngona tainari ya rojan nang tainan gi da ba nang na haibani cookie gi misang adam chang kini India government oh good ni pathoi the maina comment pi bang ngodam ni kari no adu ngamdraga di ai gi life lak no ko ai gi life sing ji so to ba kangbu zu ra mune ba ko masida ma chung khar char ga santhi chanyung thak ba kangbu du ra muni phagi ga to gi ko aduna ngasai ko to gi bu kazu noksi ko phagi ga to na ta di mi sing je boring chur di tan ne ko ko noi ani yeng ka su kai de ai life ti dum ai to ni mom di kai no bu loire kan do horen je ko gi yeng bu su yauri ai mi sing je aduna ai gi na kitang an khala ise ai gi family da problem lam la ko hayeng sung ma ai gi chan pi final ni ko ai gi chan pi final ma yam je atak ka do ba atak problem en thok ba ngasi ju oil pump mai thai bra ji yom da adugi ji line da oil pump mai thai bra kaino adugi khara thau pi ni piro in tauna ni ju ji che hek pam jing ji maro ma ira ma tor pa jut lo ni thau liter chama ga ni phu yang kai di yong ni chama phu di yong ni petrol yom ba mi kai hau ni ai ju khadi thamau re ko ai ju masi thamau re ai di ngasai gi ai di yon ba yon la su ya yon ra su ya mam di kaino mu thama ai si sumaina sum petrol phang ta di ai di yolo mam di kaino bu ai di chama yau tring gi lahor mina ai gi nomai liter ani ni khai do khebe kui roi ba si liter ani khakta gi ne ba liter kun khakta ne ai lahor je ai sumda mingon da gi chama ga yang khai ni phu yang khai lo di chok di sa gi pro ga yon su ai na ana ngasagi pung ai di pung ni pan da gi to bana phai ai di ngali sang de ba adu rozer pai lete ai ta se ne ai ni pan ni to ta di im ni shawam lang na re ko de isan pi gi kai bu su la e ba mam di baba ma engon da haining khoning bu do ma tum dring me mang da ma yam dra ba da sana bani na pung ni pan ma khai da tum me ba ko ni pan ma khai da ma dum kham ga khrani mai tum ni ado a tum mai matam do mai ka no do kai ba ya de ba ado ngasi jum conflict liu conflict asi khang da ba dukan me am yorom me conflict ko CORN
cornflake FLAKE cornflake ase madigi powder du packet to adugi koi kanu mamba du yu ai thire koi te pharmacy di yaw lerame adumai taw koi gi mai taw por e ma gi ji pom to wat pa ya de ko aduna ma nga sai sida nai ramni khar taw ramni ko aduna hayeng di aina taw do si isan pi da haidok de ai live thani sa haidok de kel ai haidok di ko ko live thai thai khang ba da ma nga sai tok da mayam isau lang ka do ai na tok to ni yam to na dal ko tok to ni ko mai khang loi de ni mo na chukang khang loi de ni ko aduna hayeng akumala pakta lakpa ngam hauda ba mayam ki tamta khallaga aise maram ani ki tane aina live tha ken khali se adu aina ning basing je heda thukai ra aduna ngasagi aduna koi khadi matam se sinabani na hojik tari makai ta dei tore matam se sinabani na ai ki live se ayamana di yengba ngamdre adu khara yengba kasu kai de kel nana khadi yenge ko aduka tawbudu aikoi si hujisi yamna lubo mana athingba sum pak tamna thamjala aba aduka chatok sasin ju to koigi armed forces special power act lai haidana pak tawdu tawsalak taradi adudi civil war di compulsory lakani nongmai thangta changdaba maitei ni ki daba I uraga hen sathiba maitei ni masi the government su khangba phai ko ana friend oidabra taton kana ganu kel ibani oramgani na ibani friend oramgani olan sembiga oibani adun madi kya Facebook se kya yengdabane ko ma YouTube khari yengbane aduna hayeng ma aigi account changa yengbane ko as phana koina block tawromni ne amana haiba magi photo thagaloi na ma ji nga sai photo nam abarang se disturb tawronu kara im chakro haiba ko ai dum ka dum chale ko photo number chu ya dabi adu chalamdai dadi photo amta di magi signboard se masagi signboard se mai maming leiba se asi mamangda amtang de inamege chalamdai da thilap ai thindoi ni ju ai sa si kuina thamningdre manipur lan phiom sida angang si mangba tare magi hayeng se ai lai khurami hayeng se ban to widaba hayeng se kaigumba iho ma kudak kyone emergency amata to widaba hayeng se dadi ai visa je amta di phajana sanan biu ka dor governor yaw do ri program ni governor manipur ge honorable koigi maji koigi governor na yaugudoriba masana hodokudoriba magi final match ne ba hayeng ji mana matum kai pidoriba ne ko moigi match mangak tani thamise taruk match mangara taruk la thambane ko arda maji bout number 2 da tare aruna masagi aidi bout number 1 horum dai dagi dum hograne ba live se thaba horane ba video ri namoi aduga live te dum thaba horge video na camera ni paigani ama phone ni paigani amana live thana bagi amana video record tona bagi magi S7 run namage aduna khal sengi camera se ko mache gi waige ya de ba ana thank you adamang ngamboi jage kel kitrimam gold soide taton ai matumang ngamboi jage ko isa ji kana de hona jabani ahum mari re fail or ba manipur la kan ma se parak tak ta manipur yo kan from mi jing de kele do ni ko ai jan pi ju ken thok ki bane thawai che tan ngai ta angang ju kapet ta chak ki ba national gi di pem lai na manipur gi panche si lam thok pasi arai boi de ko ma si gi factor me am lai re ai madim di palaroi ge aduna ai live thabai maram yam lai oi double thump ai oijage lai kan khuram nei ai yudo ba khangba ai ni jari ai chan wina rang to hen biu ai hayum sidama po do ba khangba ai kuman po ko ibungo ai fuman po nang ina sai gon ni hayang chan pi lan chi min san to se thona loksing pi biu aduna nga sai aduna pa rang to di ai chan pi se thona loksing pi biu so winner hen biu khuram jari ye ana wayesno roger no my team thank you so much aduni hayang se aigi live miss obiganu aduna pung amadagi pura sapni chap chanam pung amadagi ni ai live thadoi se pung ama tagadaba no waling de minute ama waling de gi live hugani koi babok ki camera namakani audience me yamgani hayang di final ni na ko aduna masagi final haji kanu gini aduna
ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯣ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯠꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯁꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ 3 times ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯒꯣꯜꯕꯨ ꯂꯧꯔꯕ ꯇꯥꯇꯣꯡꯒꯤꯗ ꯀꯤꯍꯣꯝ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯌꯦꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯤꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯍꯧ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯀꯦ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯀꯦ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯪꯀꯜꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯀꯥꯞꯃꯤꯟꯅꯧꯒꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯅꯝꯁꯤꯕꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯇ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯅꯝꯒꯦ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯔꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯀꯣ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯒꯦ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯗꯕꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯝꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯅꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯅꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯧꯅ ꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯆꯠꯇꯅꯕ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯕꯕꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛꯀꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯪ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯏꯃꯥ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯇꯣꯛꯑꯅꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯅꯪ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯥꯏꯠ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯀ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯃ ꯐꯝꯃꯃꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯈꯨꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯜꯂꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯕꯕꯥ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯀꯣꯟ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯑꯣ ꯃꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯦꯝꯃ ꯃꯥ ꯗꯥꯏꯠ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3 ꯔꯥꯎꯟ 3ꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 9 ꯃꯤꯅꯤꯠ 9ꯁꯤ ꯐꯨꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯅꯕ ꯃꯔꯛꯇꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ 1 minute ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 9ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯠ ꯁꯨꯗꯈꯩ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯄꯗꯪ ꯁꯜ ꯏꯔꯣꯏ ꯀꯥꯎꯅꯕꯗꯧꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯗꯗꯤ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯜꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯔꯣꯖꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯖꯥꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯕꯕꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯍꯥꯕꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯨꯜ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯔꯛꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯖꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯌꯥꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯂꯣꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ 2 ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯀꯣ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯊꯧꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯟ ꯆꯦꯟꯕꯤ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ 3 ꯐꯪꯂꯦꯅ ꯄꯥꯎ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯣ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯦꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯪꯁꯦꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯂꯣꯡꯗꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯁꯦ ꯈꯨꯕꯤꯅ ꯄꯨꯅꯝ ꯅꯝꯃꯒꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯐꯧ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯡꯄꯟ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯒꯤ 3 ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯩ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯦꯔरिꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣ ꯍꯥꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯗ ꯐꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯒꯣꯜ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯁ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯤꯇꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯥꯡꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ committing a heinous crime is easy but the consequence is huge crime ama tawba haibase araibanebako adubu madugi consequence madugi fall dudi macha oidi oiraroi habnida ai khudam oina haigebako crime tawbasi second amagi manungda tawba yaiba second 10 gi manungda tawba yai second 5 gi manung tawba yai khwarman kaithena macha pachaman nupi ma laeba ai example aina di tawroi ko aduna adu adum ngaire ki staton aduna masi kel masi tsansi aduna kanu tawji ai kanu haige crime mo to boy si kuide ko ai ngasi pot khara thamung ke mayamda khwarman kaithinda aina yam nungsi jaba nupi ma laeba ko mayam mangda somda guli gari da hapetang chatke dore mamdi kitang mi ju tae aina maning de gi chalaga mai matabak do he kolu matamda mai aina he karan furu matamda aina di khudong chaba lahurane ba what happens in the next moment aibu hingadrawa example ni aina harise ko committing a heinous crime is easy but the consequence is huge what happens in the next moment haibasine ba mayam khanda dingai orise adu tardi handak ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯨꯞꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯆꯍꯤꯒꯤ 14 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ attempt to murder ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ victim ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗꯅ ꯅꯣꯏ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ crime ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯗ women empowerment ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯗꯕꯗꯣ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯄꯜꯂꯛꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯗ ꯄꯦꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯦꯂꯦꯟꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯒꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯨꯝꯐ ꯄꯨꯗꯦ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯗꯃ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯩꯁꯤ ꯆꯦꯡꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯀꯣ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯃꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯁꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ
mi ma capital pinam daida mayam tanaramganeba judgment ama pibaga chap manaiba capital punishment pirakpase loirabane society se akhoi mutkiba tare mangkiba tare lan asugam kali manungsida karino tawsi ai jamna paningde ikai ko aigi sida aigi isa nawa degi mayam kanu yengbanina singmochi ai palhaideba pansu paloi ko aduna yanma kaidi ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯏꯆꯜ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯆꯟꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯥꯄꯤꯜꯅꯤꯀꯣ my countrymen ko ai irei paksa singda aina mukasu haijari ai irei sa singsi ai gi fruit isa singda fruit sa singda aina mukasu haijari ai khogi maitai ne pina neba ai sada nauda sandu kodori bse maitai mutna bhana doji maitai gi ne ko adu tadi ai di yaninge taton capital punishment the support ko sagi support sumba sidi dadi yai support tawdami kaino si kaino mi pire se kaino bo lodi lebo ko loduna kamai tawgi mi hatpa yade bo lodudi ma khara tam khara jel lerani aduga ma adumaina thadurani ko aduga ma je bel thadurani madidi mu atopa second attempt tawre third attempt tawre adumai tawna sibju mem yawre ahum mari mai punse napi ahum mari manghal amaga sib yawre ba ada first attempt sida ma khangreba rap khakta nateba attempt to murder yauri ba magi tu ani ne ba tawise man pi ngang le ra mana adu pot tawdo madu ai kanano ma su khangde kai lamdai ju rai phajan khangde simpha chu pude mai lamdo tawbu man tawri ba do crime tu matu na main phangmum do phangba oyamani na I lawi ko madu da ai chu mi ju hairoi lali ju hairoi ai kamta ka haininga leite tawbu akhoi ngasai inau ngona haihibani kitang hemalakpara ne khalle kai gino bo ikoi ji lan tawringai manungsida akhoi isan licha singji ngakpi senbigidamne khoina ei chaninje kaino karai soigedege tawrona machigi sambalna hwai maton chabai type toksolta di madudi nungaitre ko hos passes pass masu matung da su thoktana bhona biu ko adu masing mat pamdaba thoktok su thoktana bhona biu aina ngasai example haire khaiman kaithin da aina nupi angang da crime am to matamda ai hingadra haiba mayam du to kudaga to du aibu hingadro khallo haiba ngasi natrasu khudakta natragosu matam khara leraga aina mi ohdren khalse aina tawri crime du nupi angang na chachaba crime du mi odragosu kaigum khara de maram de farak matam da aibu kari oigedage ba aduna crime am to buti araibani aigi khudaki oiba apamba ma phangra matungda kona lakhataba what happens in the next moment haibadu angtang khandabiu second thought akoi mi oibje khanba yabani akoi brains yam khanba yabani ko aduna signa hoigi kano du wari ni ngasai facebook ta kai kai mayam thagalak du wari ni aduna hojisi akoi si yamna luba aina hai akoi si we are in the critical juncture we are now in a critical juncture yamna luba khongpham amada akoi lairabani ko yamna luba mafam amada akoi changjallaga yamna luba yamna laidaba ko asigumba mafam critical juncture amada akoi lairabani na karamba step laurga akoi je nan thohodege akoi koki ge chuknariba lanse ko aduga third party team yauriba chuknari sida third party team yauri ai maming de haileroge lan choknari bi third party ma yauk pasina nebo yam pharak tari third party sim su yauksilabani na aude kamai tawna akoi amu thengnagadra yam wari manung sida akoi crime tawgumsi aduna akoi kaidawo tai akoi na akoi isal isa mayam se respect tawraba matamda atopa community ki mina mamin abu phani phaini yengbang moi aduna trigaidi crime hengkalakani misi mina su hengkalakani mikap nirau konju hengkalakani ai ngasai yam wai ngasagi crime tawriba criminal mana chatharamiba crime du sanate yam horrible crime ni ko mi gi punsi ma manghalami bani so apan yaholami ni hatke to boda ko
adu oiba targadi ko man ngasagi magi family ma pale habani aduna ngasagi masida koi maya paibi khangde ma khangde sugumada achummagi oina changbiyu aranbagi de khaksam kumsi adugo simaya mi gi mamangda mimang pomong na idana Facebook ta pakta thagat pasu akoi maitai sidi crime se padaw tonai na mina lana su ukini aduga ni aini igai je ko lana mi akoi community si mina yamna chawkhattaba oina ubasu phatte aduna yari makai di moidi yamna mai maramdang ni pising yamna respect tawina moi kamu mitai siti yamna phaba kambu ni moi siti crime tawde he haima chingba china da moi masal masa sing de crime tawba ya deba khudak ta punishment je capital ni korea da di crime am lay ko sex crime am lay ba kano da su ko da ka chapa je fur tan thore ba korea gi jam sathi ba ko phajaba wa ilim ba man ba ni karai ri no ko yam nei nei Japan sa hita na mari suragadi sex crime moi kaim to crime naiti moi pura free ni ma percent tan biare prostitute oi biare sa hita na mari suragadi legal right pi ba moi government sin choi bi ikai ni ngai ni ko mo ju ju ikai bem nang abani adu sidi india ni law san abalam ni ko aduna si matang si mana ai chapter si close tawrage atopa topic paige loisalak bagi matang yoksilak kadore mamdi kaino go hojik minute taraga kayano Taramathoi wali ko aduna minute kun mukti ai chathage mamdi ngasai minute tara late oigi aduna akhoi si aina ngahangdagi lauri akhoi maitai na maitai kanba natragadi kanbinaba kana su leiroina aina hanjanan hai mayam angsu ningsang jige akhoi maitai lan thoba matamsida akhoi maitai na maitai kanba natradi upai suleleti na sigum nungda Facebook ki warrior mayam si yauri ko nangmai pairaga landi changchang dabada ko chen basu yauri masigum tawbino ada video konglei ima nung cv adagi adu yam leibni ko isai gam leibni ko isai ga hapsan da masida fajanaba fusion tawdana masida thagalaga show tawba like comment phangnaba honaba miyam gi appreciation phangnaba honaba madu topiu asengba lanmi habidi ne pang show photo tawdabani asengba lanmi habidi show tawroi magi tawham tokpa duty do dum tawramaga magi hanmum tokpa hangani yadra matamda ma tholkani aduwa tasena an empty vessel sounds much sabni an empty vessel sounds much sabdi kaigino thandaba chafu si makon yam thokaleba aikoi gumba ko aikoi gumba se makon yam thoe ko khangba haidadi khangba yogdadai akoina makon yam thokleise khangba yogdadai ai isana sidok jage ko amuk ko nang changkhatke aduna ai pisumji phajadre ngone fajana sumai ga tawni ko ai kuman ne fajana aduna koi side su ai si maming chaline as nangi video am thagline ga na karino tawribu koi manak sai le mi sing de kaino video am thagline adu karino du video se moine yengbade hairoi ba ko pangang nge ba ko adu ai khali karino ni video am thagale su karino mi live tawi haide video am thagale nang video yam chai re du haining hajo haining to ai leibak ki nei na ba leibak ki oibo wafam khran nei na bada akai ba kisu leira moine khale ko aduna leibak ki oibo wafam sida koilau laurga nei na gadra ko aduna aikoi si kupna ingna khannaraga ko meeting da khana ba yaba Facebook da khana ba yaba yamni lubududi sida di nungai roi ana akhoi kai tawdagi habasiti chawrakpa sum koina thamnaba yai present aina tawbuna mayam sin tawnarakpa yai ko aduna suna akoi gi hojikse yam nongning ba amaga ai haige ba ko tilau kg da lupa chamchani pire na hojikse wakatna re ko ai khoina tilau si koigi polythene da de kai thaba yabane ba ko tilau si koigi sumang su pakta thaya bane le ba kha khosal rogane santhi ga hapsalaga dum to pakta thaya bane ba koigi thabagi ai haijage kanu khara lobiro koigi koriba koigi nung leingoi di foli do futuriam pan lebe foli do khara hapchan biro santhi akang bo kadang kadang lawba santhi do wai law do khara mo hapchan biro adegi mo
wai akang mo wai kanu do wai di apum thaba wai do khara mo hapsin biro adu pum drisu ai wai bo hapsalaga di adu ko totsan biro adu ko totsan biro ka kadom da hapsalaga maroi thage ising khak sai biro loire maroi thage ra kai thage mi one lei di sokpodi bora suma bilamati bora ta dang tha ba da sahi ma sa ba su ko ni ko tilau kanu mana da hek pada adai kanu da hek pada akoi mi one lei de ko isai tha jai ba ko adu da kariba kari mana pak pe de tha ba da kari kanu adu na kari kanu tilau se akoi na tha ya ba bu tilau thak tra di ya da bai type ta tilau ji mayang na di tung tung lau mayang na he aroi ba de lau ri ji moi tong he lan hek sang toi ge mayang dam ti tong jaba le ko lan ji tung tang toro badam nung da bum ga ta sala ba ai du chen ho ni moi yar pa to khotak to ticket i mamal si wang khala ani ko airport ticket ai do khosol ga dam chak khadam ni ko ha moi lai ho ri po sai din lai jo hu nu ko na la lo ga lak chini na sai ma du kadam mai to ga yon thom chang ji cheng ki ba ma adu poti mamal di moi ne lepe ba manipur government ne lepte ba ko pot ki mamal hojik manipur da talab thingye manipur government si phagi na tro hidak mana gi polam jing maroi ne talab ko adagon jada kai ke si thingye talab thinga ga talab ki mamal ji kanu da ngasai aina hangubu ko yar pukta aina ngasai hangubu kaya pi ge bu 170 pi ba ko packet amda packet dal pak packet kunsa sale ko double ni ko ama hidak una gi talab ke adu tong su tong de ba ko adu kai ganu kun gi ahum yon buda lupa kunsa kha yol kunsa du di ka du ni adu na tong su tong da ba tala am dal patara yon ba jiwa ba ta ba lupa tare ki chang ga yol ak to re ada aina haije ni sini ni sai polam se thing ge di phadan thingo thingmusung omoi da da mayang gi karba wala sing je businessman sing je nungai na ba dam ta putau to budi ai chum da bran khale ko manipur da ni sai polam mayam thingi ba lai mayam ta pakhi de adu koi adu ma sagi oroi da paroi da si de to honing de ko adom ko tha da ning de ko adu mana si tawi adu ai ta sena kanuni aina haijaga da budi ai khoi se su nomba wa culture se leite ko adu ai khoi se adu ai gi matang si ai di haining de budi ai like tamba ya ba tamme ko haira bani like se haira bani ai like na haire na like nu cha ba ya ba na de kamen gi thabo ma phango ba na te adu ta di aina ai ning ba am kai ba mi chak mani ai adi qualification ai adu le rabni ada le rabni ai mati am cha rabni ga khallaga tumma ga pole le ta di adu jara hen ta bani ai ning sai haro gi wari li do kaching gang bi ga haro gi wari li do ana ngasagi yum ge awar pa se yangsin bai ba se family ki head am ki mathau ne ai family ki head oi re ba tungan chare ai gi sinau taruk ni pa taruk tu ma thok pa dum leiner bani na ai di pa na lan nam thum am ta thambiram dra bani na ipa na sida ching sida ko ching sida laura makhak sida laupari ahum thanam bani mayam gi loi yana raga ai husi laura amkhak ai phangi mayam nung sibi na pire adumai tawna ai ipan thanamba mafam dei ni pirise isa ipan thanamba mafam dei ni aina phangise ko aduna masagi mayam gi thabuk tu tham tawgi mayam nang sibidna pibire asi mangaire hoji ai se aina tawrise adu tari aina thabuk sudragadi no pen no gain ai kari phangdoi aina thabuk suba tai kanna suba tai ai honaba tai ai ikai ba thadok patai ko min charam bagi stall do min charam bagi nupi ngang charam bagi lukhak to sengi bani ne aina ha maduda aini ikai ba ya banate hoi ahambade ami yami kai rame ai mo sakhang mi chum yam yarom ko adu respect to mu yawi ade usitna chakib yawi madu aina madu bai business to khangin ko one day is me or ko ya usiti ai mirak ti ngam dri ko adu ta di akhoi si isa na tawham thokpa isa gi ithau tawraba ko yu ngaw ram sida aina ahal oirgabu angang jingna usitna tawna kana ka le ek ke ngasidi
wakhan nungai ko cái u được ai sing kita ke ising kita ke ka ising kita bu masa to mi ising kita pa ke ek khoi khange wa khang ai sumai ga to ta de khoi len chemi nei ha loi dra ai ai family ki head oi ba si yam lui role model oi ga dabni angang sing mamit phau kan na yeng ba ya roi ba miti khoi gi sana bi di kai lei phamen da phang khra ba ai icha imo sing na ai gi imang da tubat chat pa ngam da ro mai da mak ta moi na ai bu respect ta una khona ga dab ne ba adu na te nongan le nim ta wo thak ka sa bo ma se law khong go to ga adung mo imung du na khana sai na da maram leibra kum chai chai roi da maram leibra aduna khoi gi mujikti ayam bana family mayam si family jinje khoi gi kanu tawre broken family na ayam bo oire ko ai gi si 2 minutes khata ngare ai ngak patha ge ngasi di hayeng isa gi concentration ang tapi gi ko aduna hayeng gi damak ta ai lai ku khurang ge ai ji khurang na su kum thage ai ngak tum ko thage ai flap chan ni pan relation jage ngasi di mi su yeng bi ba leitre ko duna imung mo farak ba laikai dum phadoi ni laikai mo farak ba khundu gi ni khul mo farak ba kendra du gi ni kendra mo farak ba state du gi ni ko masing mo posak se khoi amtang naina se ba ko ai chap chana life se loisin ba matam yore ko khoi gi somda khoi family gi chakhi ba su hanare aduna last minute ni nipan chap chana loisan ge ngasi di aduna aikhoi imung amma phan bada imung dugi misak khudimak phaba mathau dai ai phun phaba yaroi so hem family gi head to sem phaba dai ko ma wakhal ta ba dai ko mukha ta ba singna usitana ba thau tau ba dai matna aikhoi se mai dei se mutkani habadudi ai thajade mutloi aduna handak tanik pati lei ko khoi panic oiningai khadi oi laiba situation sina aduna India government su double standard da thabuk to male kai gumba mitei singina sina khangda gai June 18 gi dumaina tor pata de Manipur da gi BJP se mur kini se mu hot libni amwana BJP gi maru hing to moro si khangbani na aduga yam chawba India da yam chawba pom chai ba cross to ba India se cross to ba adug mo condition la kadra foreign country mayam neighboring khoi ye tu ko chanari ba khoi yamna yang thinari ba Pakistan gu masina gu masina khudong cha ba law kadra next like ki ho la kadra moi adu mai tei si khar sathi ba kangbu ni ko gu moi na khallam ga di akhoi akoi gi yekna ba kuki de pal on jang gi si ai ba this is called double standard I this is my calculation ko ai India government ai yekna ba nate aduna India government ki policy ma su leramgani mogi akoina haidok tabani akoina yamna su lana khalawai gumsi ko India government bu yam lana khalai gumsi moju takat pe aba gai akoina su pau khal lawri takat pe aba gai moi takhal ai moi leibam chabam loi khangrabni India government na aduna yamna akoina khudong thiba nangada boi taragadi akoina yamna chawba horrible oiba mi si mina yamna nang kanom tawda boi taragadi akhoi ju onjan bai mata moi de thal onjan gi bsu yari ko hai bangam de adu yeng gi btai drama se aduna ha ga ai messenger thank you